Yes. Fucking go, man. We're recording this shit right now, so you better act nice. You better be funny. Hvad sker der, hvis det siger N-ord? I'm gonna say the N-word. You shall be cancelled, I'm gonna darling. say the You shall be N-word. cancelled. You should get all of us cancelled. Morgan. Morgan. Så... Morgan. Oh shit, der var fucking. Let's lead the most of breaks as we can, og så protect what we have immense. Lad os bare sådan, ja. Lad os bare dræbe for dem alle sammen fucking low health, and then lead them to graves. Det er bare min gun har minus fucking accuracy. You'll get new gun very soon. Her, Alpha Skag for you. Ja, dræb den. Var det dig? Alpha Skag. Y'all killed it. Nej. Bro. Oh my god, I'm stuck, bro. I'm gonna throw a grenade. Did you heal Gregs? Jeg respawned bare. Men du er allerede level 4, though, so it's going pretty fast. Ikke dræb den, mor. Nej, jeg løber væk fra dem. Jeg venter på Gregs kommer. Er der bullet time i det her? Ja, I murdered dem. Ja, murder dem. Tag den der ældre skag. Tag den sig. Nej, Grace, for fanden. Hallo! Du kan stadig dræbe den, Gregor. Du kan stadig dræbe den. Ja, jeg skal bare lige skyde ham. You can do it, Get his ass! You can do it. Yes, you can do it. Get his ass! Get his ass. Get his ass! Help me! No, but oh my god. If you kill him, you'll get revived. Fucking fell down, guys. Jeg vil lidt 2 skader på dem. Yeah. You can do it. No! I'm getting you! Oh no. Oh my god. Die. Oh, I just did 1 damage. Let's go! Fuck, det går hurtigt, mand. Ja. Det er sgu ikke helt dårligt. Det er sgu ikke helt... Og nu er Honey, how are you dying? Jeg faldt ned der, og der er sygt mange hernede. Der er alphas og badasses og alt muligt. Jeg kan snipe heal dig. What the fuck, Oscar? Why did you kill it? Hvad? Nå, det er været til Gregor. Jeg fandt den her. Værsgo. Let's go. Yeah, but you killed the fucking alpha. Værsgo, Greg. Ej, er den nu, eller? This is Nå. yours. Okay, skal vi prøve at slå ham der Scar ihjel? Den der boss, der var hernede sted. Come with me over here, guys. Whatever Jeg skal lige bytte om på min key bindings igen. Oh, there's a bitch down here. Ja. Oh my god, there's another alpha. Yes. Oh! Bag os, gutter, bag os. Incoming. Ooh, this bitch is tough. Meget skader egentlig per skud på den her. Det ved jeg ikke. Det står Jeg ikke i har stats. 48 eller sådan noget. Ja. Oh, get him! Kom så, Gregs. Jeg skal kun 3 liv. I'm so great. Brug pistolen. Kom nu. Ja, do it. Du kan godt, Gregs. Nej, for fanden. Ja, Nej. Oh! Kill him. Healing you. Ja. fuck. Jeg skød ham bare én gang. Jeg troede, at det kunne døre det. Bro, du er næsten level 20, Nora. Altså. I'm sorry. Ja. Og jeg skal lige have bindet mit melee til noget andet. Fuck. Du har ikke engang granater, har du det? Han har ikke engang fucking homie, har ikke engang granater, mand. Vi skal give ham nogle granater. Just join the game. Of course he doesn't. Der er en alpha skag. Skal vi lige knippe ham? Oh shit, there's an alpha skank. Yeah. Rex, you fuck him? What? Der er nogen, der er one-shotter. Jeg fik et crit, sorry. No, on purpose, I swear. Når jeg får crit, så skal det 3 liv. Oops, I got another crit. Nej, jeg blev one-shottet igen. Get the little... Jeg har lavet support soldier build apparently, so... What the fuck? I can't even see that. Meget liv har I egentlig. Jeg har i hvert fald over... Jeg har 496. 500. Så har jeg 300 i skjold. Jeg har 592 liv. Jeg har bare 217. Hvor fuck er Scar henne? Jeg skyder bare Gregor lige nu. Ja, heal mig, jeg har 1 liv. Ja, I know. Jeg tager ham. Jeg tager ham, bitch. Jeg tager ham. Jeg skyder bare i deres general direction. Vent, tager du ham? Jeg gør det. You hear me, Basker? Hvad siger du? I'm getting the jungle skull. Oh my god, there's a badass Scar. Badass gag. Oh, I don't like the badasses. No. Fall back, Gregor. Fall back. Get the badass. I'm getting him.
No, but leave the kill to Gregor. Did you get it? Did you get it, Gregor? I don't think I got. I think you all are Elderskag, killing. elderskag. I didn't get him. Get the badass. He's one. Ja, 2 sek. Ej, han er ikke one, han er fucking 2. Yeah, well, you can get it. You can get that. Top. Get him! Gregor! Oh, Gregson. Oh, Gregor! Fuck you! Revenge! Gregor! Just keep shooting at them, for du får stadigvæk... Jeg får assist XP. Exactly. Oh my god. Krim. There's an artifact for you over here. Oh, Ja, det skal du bruge til din skill. Awesome. Gå ind og aktivere det. Hvad er det, jeg equipper den her sniper? Give me something good. Den ser farlig ud, den der. Ja, den er fed, den her SMG i blå. Den skal du have, den her. Den er god. Okay, og så er det bare at klikke på dem. Kom så. Og jeg har en fugl, jeg kan kaste. Ja, du har en fugl, du kan kaste på F. Ej, sjovt. En fugl, en birdie. Oh, sorry, I took the money, but it wasn't a lot. Don't worry. U-I-A-I. I can feel you all around. Let me kill. Jeg kan Get him! Get him. Wait, how are you not dead yet? Get his ass. Jeg føler folk, de har flere liv, end man egentlig står og tror. Let's go her. Are you ready? Yes, queen. Ja. Nej. Kan du få Pinky, Rex? Jeg er i gang. I'm working on it. Jeg har fået 9 toes i low health herovre. Headshots, det er ikke en ting i det her spil. Jo, det er det. Det kan critical. Jo, det er det. Go. Bliv ved med at skyde ham. Bliv ved med at skyde ham. Jeg kan ikke skyde over den her. Get him. I'm healing you. Bro. Han er næsten død. You have... Giv ham. Du kan godt, Rex. Hurry up, let's go. Hvor var han så meget fucking liv? Jeg tror, han var færdig for lang tid siden. Så luttede ham med what the hell. Bliv ved, Rex. Bliv ved, du kan godt. Din skærm er helt sort. Jeg tager ham. Okay. No. Fuck. Er klar? Vi skal alle sammen ind i den her elevator på en gang, kan jeg huske. Noah? Er du klar? Noah? What's happening? Vi skal ind i den her elevator på samme tid. Ja. 3, 2, 1, go! Alright! It's fine. Just keep going. We gotta go. Yeah! Det var sådan. Girl power! Så det er... Du skal op. Du skal bare lige vente her. Det tager lidt tid. Ja. Sådan der. Der er til gengæld en fucking god revolver her, mand. Det er fucking skill issue, det her, man. I can feel you all around me. Altså, i virkeligheden, så... Du kan vel også godt spille en anden klasse, hvis det er. Det gør vel ikke noget, vi har doubles, gør det? Nej, det kan man ikke. Det gør det ikke. Overhovedet. Altså, hvis du virkelig ikke gider at spille Hunter, så kan du godt. Altså. I won't give it a try. Nej, du kan godt lide det. Han er rigtig god med sniper. Jeg kan godt lide det. Det er bare ikke en I'm coming with you. Yeah. I'm not gonna do shit. I'm just in the backseat. What the fuck? kigger han. Ja, præcis. I don't like this. Du kan både vende sådan på WASD, men du kan også vende på ved at kigge rundt, og det er virkelig mærkeligt. Altså min taktik, det er bare at holde W nede, og så bare køre lige ud. Det fungerer sgu rimelig ok alligevel. It's right there, It's right there. It's fucking right there. It's right here. You fucking blindo. Wow. No, you're supposed to get them. if I shoot them, then you won't get the XP. Yeah, you have to run them over. Come on.
Jeg får ikke noget XP for det. Du får ikke noget. Hvor meget XP får du? Ikke en skid. Okay, Det er det, jeg siger, man får ingen XP af at køre dem over. Ja. Eller jeg kom i level 20, bare jeg kørte ting over. Ah, Du var sikkert også lige på kanten. Level 20. Jo, jeg var lige på kant på et sted. bare speed. There's in here, guys. Damn, det gjorde vi sådan fuldstændig instinct, det der. Pas på, der kommer ret mange her. Okay. I know what I was just... I'm a die. Jeg døde bare. Yeah. Oh, fuck. Oh, So fuck. I'm gonna Badass, stay behind my shield. Stay behind my shield. Chill over Den here. her healer der, Gregor. If you get in the red line here, så healer den. Oh my god. Ah, lol. I got it. I could use some help, actually. Anybody? Jeg fucking knippede den der badass psycho. Okay, jeg knipper ham, men jeg kan ikke knippe ham lige nu. Jeg har lige været i... Sniper! Oh fuck, I can't do that. Jeg prøver at snipe ham langt væk, men min gun er ikke accurate nok. Ah, fuck. Damn, bro. Hvad døde jeg af? Oh, no, shit. fuck. Oh, shit, you're all dead. Oh, bag os. Oh my god. I'm trying to get his ass. Wait. Jeg skal ikke have revival. Oh, fuck. Help What? me! Where are you? Why are you over there? Oh shit. I don't know, I wanted to kill the bitches over here. Wait, sorry, jeg døde. Please don't. Oh, there's a badass. Get his ass. Get his ass, Gregor! Hey, go. Get his ass! Go! That's fake. Oh, okay. I don't think Gregor will be able to get that guy. Men han får stadigvæk XP er det jo. XP. Vi får alle sammen shared XP. Det er lidt ligesom, når jeg vil træne mine Pokémoner op, og jeg bare sådan puttede XP share på, og så gik amok. Hvordan føles det at blive reduceret til en Pokémon, Gregor? Yeah, I'm dying. Help. no more than your Hvad er du? little toy. Oscar. Du er bare en Beyblade, Gregor. Der kommer Nej, Greg. jeg er en Bakugan. Du er en Bakugan. Yeah, that's cooler. Så er du en fucking Polly Pocket. Primanoa. Me? Ja, du er What the fucking... fuck? That's so sexist. Noah- I'm a Pokemon bitch. Nej, Noah er en Barbie. Du er en fucking Polly Pocket. You're a No, fucking I'm a sexist monster high. bitch. I'm a fucking Pokemon, you dickhead. Du kan være en Sylvanian. Eller noget. What the fuck? Kill yourself. I just kinda died. I'm coming. Oh my god, I får bare lov til at være ting fucking... I får bare lov til at være ting baseret på jeres interesser, og jeg skal være en fucking Sylvanian. What the fuck is your problem? Du er ret blød til gengæld, du. What does that mean? Kan du huske sådan Sylvanians, de er fucking nice og rappede? Ja, men hvad skal det betyde omkring mig, at jeg er blød? Wow, such a compliment. Ja. Literally, what the blød. fuck do you mean? Girls are soft. That's a fact. That's not sexist at all. You've never touched a fucking woman in your life. Except for your girlfriend, I I guess. touched a few. I trust you. Oscar, I've probably touched more women than you have. Real. I won't. We haven't actually explored that. And it might be true. Always nice to get reasonable. Oh shit! Oh shit! Oh fuck! Oh, level My. Wait, stop. Don't just take shit. Oh my Sorry, god, der var en guys. corrosive revolver. Den er også fed, den der revolver. Men jeg har fået et eller andet, der også var crazy. Bro, Det er jeg til har... level 22, Bloody Revolver. Well, I got an incendiary repeater of 22. I'm stuck! I'm fucking stuck! I'm stuck! I love this damn thing. I love this What the thing. hell? Ooh. Sniper. Let me see it. I want to see it too. Perfect. Sniper perfect. Get out of my way. Hey, Ooh, I want it. Yeah. Please, sniper. But you can't use it. Sniper. You can't have it. You can't even use it. But I actually have I have some weapons at level 10 if you want. I don't want your trash. Bro, you're level 10. You can't use anything else. Bare vent, jeg kommer tilbage af level 38. ja. Nej! Du skal kraftedeme ikke overlevel dig selv. Jeg skal bare spille zombier i for evigt. Nej, det skal du ikke.
Don't worry. Ja, vi gider ikke være stuck i en fucking cycle, hvor du ved, så overleveler du dig selv, så skal vi grinde, så overleveler vi os selv, så skal vi grinde. That's stupid. Har vi Lucky? So lucky, Gregor. Don't you want to see? I have some weapons that might be up your alley. Den der spike Burke, shotgun. there's a Burke class mod for you, Boa. For me? Ja. Wouldn't want you to be under-leveled. Nå, mit laveste level af gun, det er level 13. Ja, jeg har god Oh, guns fuck på. that shit. Jeg har Why basic are you... level 10. Hello? This guy. Hvad så? Who's this guy sitting on the toilet? Yeah, that's the guy we rescued. What? What the fuck? Han er homie. Oh shit! Hey, homie. Sitting on the toilet. He wants us to throw the fast travel bakers and flip the master switch. Ja. Det er herovre. Du skal bare lige have en catch a ride. Are you about ready to get rolling? Get in. Mounting up. Get in my car. Are you passenger princess? Ja. Så bare lige stå den her til her. Nå. Gun. Ja, okay. Videre. Yeah. Ooh, what the fuck did we just... What Oh, the hell? Oh my god, get away. Get away. what? Den står ikke derovre. Wow. Chicka wow wow. Let's go! I'm coming. Oh, fuck. Enemy car! Get this dude. Oh shit. Oh fuck. Wait. Be careful, our car. Oh fuck. Oh, no, you guys. No. Oh, what the It's a fuck are these shit. wheels? Oh my god. The car's gonna explode. Huh? I'm scared! The car's gonna explode. Oh no, exploding. Oh no. Oh, let me get away. You guys, why are you guys just fucking dying? Get out the way. No. Guys, come over to me. I'm gonna do the mission. Run him over. Bow. Oh. La. Okay, I think we gotta get out. La. Oh my god, the lag is real, man. Hvad fuck sker der? La. I'm not lagging. Really? He's been not like me. You've been chilling. You've been chilling. Oh, grøn bog. Nej! Oh, I died. Ej, hvorfor? No. Why did you charge? Why are you up there? Oh shit, I can't fucking... I'm gonna get his ass. Jeg Oh, troede, jeg kunne skyde ham her, men min nye gun, der var skadet Fuck, I'm meget. stuck, bro. I'm stuck. Bro, I'm gonna die. What the fuck? What are you doing up here? We're both gonna die now, and it's your fault. Okay. I wanna take this gun. I'm fine. Oh, I just... Alright, let's go turn in, guys. We can fast travel. Wow. Yeah. Oh, Oh. What the hell? Why'd they respawn? Oh, hell! What the Holy hell, shit. guys? I'm dying. What the hell? Help me! Oski, help! Ryan, bro, but there's bruisers on bruisers on bruisers. Oscar! I'm bruising everywhere. level up, let's go. Woo! Bunny! Oh my god, the badass! Oh shit, there's a level 20 badass bruiser. Oh fuck shit. Gonna mark him! Holy fucking balls. Oh, Keep shooting him, I'm burning him! Holy I'm gonna shower him in grenades. what? Jeg kan ikke engang se, hvad der foregår lige nu. Bare shit, you're going so crazy. What the fuck? Hele mit fucking skærm rystede på grund af det. Du fuckede ham bare. Så hårdt. Jeg fucking knippede ham, bro! Åh, der er et... Gregorio. Double anarchy. Okay. Ved du hvad? Oh, I don't want to be in this car. Okay, Hey, hvorfor skal jeg lade vores bil? Det er vores bil, eh? Get out. fuck you guys, I'm gonna Fucking run. dickhead. I'm gonna do it on foot. Nope. Ja. Lækker. Hvorfor løber jeg pludselig så hurtigt? Hvad sker der? Oh, I'm on top of the car! Jeg var sådan, hvad sker der? Lækker her eller sådan noget? Åh, jeg blev op i bilen, jeg døde! Fuck, det lagger. I got run over. Oh.
You got him. Okay, get on top of the car, Boa. Ja, ja. Er du klar? Station lige der. Get on, girl! Jeg kan ikke stå på den, åbenbart. Den virkelig må stå stille. Jeg tror bare, jeg sad fast. Hvor korrekt så? Oscar! How about you wait for me? Oj, fuck. Oh, get flipped! Get fucking flipped, Fucking nerd! ass. Oscar! I'm gonna get you, I'm gonna get your ass. Oscar! I'm right behind you. Hey gutter, hvis man bare logger ud, mister man så progress eller Overwatch? No. There was a bug! It was actually bug is sitting on me! Oh my god. The bug is on the car! Oh, what the hell? Jeg tror, jeg hopper ud nu. Ej. Okay. Okay, men... Spillet? Jeg er i byen. I den store Skal i verden. byen, bro. Byen, bro. Skal på bakken her. Fandme wish I didn't. På bakken, guys. Nej, jeg skal bare på St. Pauli bare. Bro, du Jeg skal skal have på en øl. bakken, Det boss. er min gode ven Nynnes fødselsdag, og hun er lige fyldt 21, så hun skal på bakken. Jeg skal lige Hvor skal drikke du på øl med bakken? hende. På bakken? Jeg skal ikke på fucking bakken. Men Fanden. yeah, I think it'll be fun. Måske er I stadig online, når jeg kommer tilbage. Get your mans here. Get it. Vi ses. Vi ses. Okay, have fun. Have fun. Have Thank you. Have Hey. fun. Bye bye.